abusuafo no nsia abo apa ho simano mako adumu bako ya mobibia che ema wo akwaba edoba Yorke from any Hytvgh so anopa no nsia ensama hodo ayensa ka ne aboa no ayesi ho nkonya ayede ba bosum se kasebo chano so se we no ayede nsentrofo coach oman ni ntro ne na trada so akwachocho nyina kpa de ba ina samofo so fa na hwehwe no wase no kroje to petin krata so mapasama ka hini onso esi ho nkonya na obabe sade etie na sanim so mransem binyansempo no na ye de ama na de edika na editie no onso enya bi ahwe akenkan na ayode pa na kase no de bedi mu akoti ni bini Ghana police sahe di IGP yewura kufu dampare wa ba prodia fa otimantam ni mu emu nsam bi pa piepi de bebrew o se mabunu no ensemfa ba mi ensam bi de be ensam a ye de beba sanso ana ukopiem ewo bunu mantam ni mu so a ade a mabunu a ewo ho MC akasa kire o so he ye ba bebu akonta frenchim de amamu mo bia hu sika ye twa ye de bo mesiri no ho bra no obia hu na ma akontabu papa so atimi afa no ntoma pefra abusua ensem bi ka we no ho ne yesi ho konya a ye de ba so sa no pa no nsi akase ye bo wo Yorke from any Hytvgh so ne na mpaniso ko to se bodo mo si apata so a na enye ni pemune mu bi na ma no so de na akwa koso obi na no pai o ka so ne mpoche mu ba bia bo so baby na fu awro tintin be sisi na ne mu abuse bo nsa ne nantie no okoni left right actually nya set press before him na kasa anajo no wana obi aye ne lelele obi sia no anajo ema hoto wa beti oh yes fine oh bro okay so na no pay no omo apia ye ma ye ho ye lelele ami yaji oh yeah come on it's good oh my god yeah this oh my god news you na ebro asada kase no yan fan koma Yorke state wa man sasia ye fupa nti so wa konya sasia tim say yes wo dadwe kase pa wo so no furu so wo kase pa da wo so no eyi afuru matiri so sase na fupa baby a opebi an sabetimi akabi afi so Adams boutique tade na ye fu wedding tade no se buburuja almost ama tade adoso pa wo me nti sese atade atete ade akwa akukofo mu ade akwa Adams boutique say nyuma ko mi enu nyina na ye ba akofo de ntahuma trofo no ye ba akope no didi juma je 0243 708 485 0243 708 485 Sarabov Hotel almost ekro mu nyanya no contemporary so ho ne yebutu swimming pool mi da ho and after so receptions kakraka event bia o person ye bia event organizers no obetimi akwa organize ho bia be fine pa environment no dey fine pa Sarabov hotel no so mo dey empa no timi say yes emu da so we yere oba to so odofo we yere no to so timi say yes papa no da so on kan jida nyina here oh my god Sarabov hotel 0242 222292 0242 222292 enyima ko ya dawro ma no mo so asere me de kase ne e ba ba so mo osofo na no pay me his excellency nana kwame owusu nana sino nana president ye president ya ba salim sing ya ede kanwa ba
wakwa babio say afi na do afide na to ye ka say aha ye HYTV Yorke FM na HYTV na afa ye de ne na abefo ntentan kese ni ma wo so wanya bi na wo hwe na wo kenkan na e ofe pa no ya ba begina abepimu o ofo so ne TV so no abobo ano no asada kese ne HYTV edia yense ensem no ase sese Ghana ha upo bia ye bonyo ma ne pa na senka Ghana fo ubie konso se obi afra nyum enfema papa ya enyum obi ababa ama no ene Shatawale yum no boy no Shatawale come like a kai hi Shatawale come like a kai enyum obi abeto ama no senka Shatawale se boss anyum ni bim no aye na romance enka dampare come like a kai hi dampare come like a kai papa ni hu pa oba posi adwuma ni mu de say oye doctor ampa Dr. Ekufu George dampare waba aba wo posi adwuma no pane pa ama posi ni ti ana ye ne ya no ni ti ni ko ni yam na hututuo ne ho keka oda no na popo biribiri achi ni nyina no sese posi adwuma no ejira ne na so say papi posi ni atimi say yes ampa ye posi ni amu udimu sese umudie no asi people pa wo men nyina ye ensese Dr. George Ekufu dampare de aba posi adwuma no na waba apro de afa otimantam ni mu okoye oni mabunu ene nananum ahemfo kasa no ache se mabunu nye wona omudi emra so ye pa ye hwese de George Ekufu dampare the IGP ekran nsam no bi etre actually no na dia bedo ha na de me anu mo a se nyame apawe fa ka pa na na ka pa pa se e me di police na ni sambe emre se mo no ya dia me na ko ko so e ba ya de mo dia dum ye nyina ya da mo ya so ni maka enso nyina e bi tu anam na ya ka se mo ko so France ya so bi na mo ko so France ko dum if it's a nipa, ye mobo. You would say ye mobo. I say you don't say no more. When see me what coming in our tool car. Yet and then yet him coming and he said ye transit do watch now. Watching up between and let the transit do watching a cheek. Watching a cheek between and I guess I watching a cheek the transit do. Do jump yet. Agency babu ndana ni hai eto so mi no mo bi o wa kwado ni bi akoda and the ma wo bi o bi say o dia nya ene esi di no mo say ye dia ye just so ko ke ama ngombo eto oni ye free mo a ye ba de ko eto so mi esa ye mo bro no say na ti ran kwa ni say addition ade say nya na ye mo enti ampade chibia no ye mre na ye ho ye mobon na ye nya amrase a ekro so no bi aboye de be gabra o ye mre no adare bi o bra o shine for now o she sit na botaya o na ndron anyo bra be ka se adan anyo na ko bona na ko ni ekika wo nya po ne e fu sa de we ya ga wi asita abe jojo amaye nya and so Chenny review. What can I be? For him, I do as I said, by your copy boy and a general. If I put you boy in this room, and you just grab by your brown was saying, there no, and necessary timidity, Sanavias near to Toyo. Send a bear, if it's near Jerry as me, I might chill him since any better. And so that day, ye bibia to say there, yes, no, yet you know be maybe. And so they be an ear. Yes, any more, and said there will be any achieve, and so near. Now you do a maybe. You are can you too much. You are my and got Yami, Uncle Sinisham, Nami, Uncle Sumama will pray. Nami, Uncle Sinisham,
Nipa nso a ɔmo bɛn yɛn nso mɔbɔ na ɔmo yɛ mmerɛ yɛn ho ase ne yɛn asitie ɛma abusua asitie ma ɔman ɛne asitie ma mmara no bi ahɔndɔ na yɛ srɛ sɛ mo nkɔ so ne yɛn pam ne yɛn mo ho ban ne yɛn mo adwapadeɛ ho ban ne nkapɔne anyɛ mfiri mo nsɛm sɛ mo ne yɛn pam na mo ne yɛ tentam a bɔnɛɛfoɔ ne di nkonim asɛ mo ne yɛ pam bom Yini ne bedi kunim ama obodo ko pɛni nana na mi kyerɛ se na ebide ya de kɔnkran abedu school mu awo mo twɛn nda kan baabi bi no ɛsɛ me kɔ ansa na ma bɛ school mu abɛpɛ bi na kɔ for police ahene the IGP Dr. George Ekufu Dampare ɛna yɛkɔhwɛ ni yɛnto aso na yɛnsofo wɔ nneɛmra hai na ukopiem awo asuyɛ a ɔhwɛ nkitawudi nsɛm so communication ministry na pani a ɔda no ɔno ɛna yɛ soafoɔ a ɔda no ɛyɛ maame Esra Osu Ekufu na ɔmo apa wɔ communication mu no aya na dwumakuo bi nso ɛsɔ ɔmo ase a yɛfrɛ sɛ cyber security authority na omopa enipa mako dubako a 11 member board a omo na omo behema cyber security afa ntoma pafre yie pa ewo oman na obama ne yese ya aban na ni suade hunu sanka Ghana pa no yene ebeye yene ebeye oman a eba na cyber security a ya boy ho ban pa ewo Africa ha nyina oka ebibima nyina bomu a eba ne tse cyber ya plan nka ye secured that is ye bambo gina brane ewo tse abefo ntentan kese nu ya no ma mo ye sisane abrochi London enema na ba bedu sisane sa nkofo nyina na ka efi omkwan so obi ye bukata dup ene saa ne ma ne abefo ntentan kese ode na ebu nkofo eyo mo bukata ne saa ne ma no ka Ghana de nka bo huni anke secure obi antimo fa abefo ntentan kese no so me dup nation bi aba emefa emebokro no ne saa ne ma ne ma nyina ewo hanom se nka aban ne so ade honu na nyina na ebekọ so na ejina digitalization so de Dr. Mahmoud Baumi Ghana mampani abedi akire ade abai ejina so ti se yiri yahudi ehuhuram de ehunnim demu asuko ti se mfa engineer o dwarapo asa engineer o dware no prana na se nka babo ayan papa o to ne kasa so no se yentimi embody digital communication and I say digital economy our breko a ye pese ye beyi cyber no afri mu se cyber no amam ne afa ye ho nwuram ennomu asuko anyiri ye ho mo bambo no pampi anyiri mu pampi system tighter abede papa ye be se ye digital so digital no be ya akonya kese pa de ama anrobes anyone bokro no pa de fa abefo ntentan kese so ebe papa e de amom na ya pa enipa no ehun to no mpanifo a ye pa wo mu bie be me se bi yefo mu bi today national security minister and after minister of defense acting director general edema cyber security authority and ono maame Esra Osu Ekufu no eka ho akasa bi na yanko hese de ogusu a okasa no o kire ni nsemu edifa edi kire nsontrofo. Our duty is to ensure that we attain this objective that has been set for the organization, but it is doable because being third was attained within the last 3-4 years. And so if we aim at being number one within the next 5 years, I think it's doable. We've also ratified the Budapest and Malabo Conventions, which is the African Convention on Personal Data Protection and Cybersecurity, and the European Convention on Cyber Crimes.
And I think we're one of the few countries on the continent which has done both. And that's also a source of pride for us, where we all recognize that digitalization underpins our socio-economic development. And security of our cyber installations and interactions is the other side of the coin of digitalization. For we can't sustain our efforts at building our digital economy without focusing on cybersecurity, because cyber attacks could undermine all our gains in digitalization. It could destroy our social and economic well-being and our national security. Abusuafo pani a ono ena yesoafo a ohwe enkitahudie ensem so communication and digitization honorable Esra Owusu Akufu ena yekohwe ni kirese mo ya pa mo monya konya na mo ba bedi sa adwuma yi monyera mo ho papa sene be ya Ghana ya bambo no mo ba yire pampe tso so na ta so awo cyber ensensemu na yamanfo no anko ahuhihim ya to akase ebono so ya to aso ane ya kwa kopiem awo Denchira West District Assembly na mensini no akoye town hall meeting kese pa awo ma assembly ho na DC onomonyamfo Richmond Kombia ana ekasa yi ana o chese se asansa kura wo no ofade a ode kire enti se ema eni mesiri ni bibi so wonsam no wa mu ho akontan fa nkire omo a aya na omumu gidie pa no omunya enfa mawo omuni gidie bia wo mu omo brepa se yama wansidi se fa kota akonya bra anase yama wansidi se fa bo yeho ban anase fa di yeho dwuma ya yehu hwe yehu de wansidi ne beye okọ yebu wanse bia akonya bi kurasi baby akonya bi achi ya bi si baby ontimi moya mane se bia wansidi na mo de man no emu 10 pesos on da kota akonya ya achi ya bi si wi ene emu 20 pesos so bi de yewu na cha se o sa na amanfo ene akomodium na omobresa na so no de baye onye ne sada ni assembly nyina kabum komonto ma bakiri mu ti se awafo afi no ma ware no ma kompaso no ni yiro ho sa so komonto ma bakiri mu kire se de ade bia sika bia ye betwa e de ama assembly ni se famu assembly no ho bra no omo bebu ho akonta de omo be ye bia na konta frentin broni be kasa transparency and accountability and omo de ba ma omo fo mo bia hu juma omudi sika bia ba assembly no no edidi ene ebeya obi anko ankonya tirimuka no obi anko fa tirimuponi obi atirimu nko ye na ena assembly no mo ho no omudi sika disika omonyo nyade omba na sada omo be biem emo bia hu ajampa ni se woni samu a ye ni nyaw omo be biem bia hu ya we say the Richmond Kombia onomonyamfo ono ene ye meze ne crash panim DC edema Denchira West District no DC eni so se me betimi agege etonu pi fees ne fines abodo omo esomutua property rates a omuntia na de ha adwene se nipa pi no ho a onya koye ne sad plan na okoye no building plan a odwen se eno ani property rate ti o kwaje ana aya asemti last year sensitization the education ama amanfo atiase ti afi action year ye be ko mo so na ye nyu o makasa na o magege emnim se no no be boa ama abusuafo ni pa ye hwe ni
mezi no prache pani edema upper dentra west mezi no onumonyamfo Richmond Kondia na eno achi no na owura set brako ono na ye health director hapo mudi samso ono so ekere se na ni age papa na so ade ba akopɛ na ye na rohoro ewo mezi ni mu ene se ukohwe accident nsɛm a aya na ekosoro papa mubu akonta no edin edemomu owo ha adokota fo ye adwuma anasis fo bia sanitane na ade aba adwuma ye adwuma ha yarefo ebehu na ye de obi aba emergency moja tradadadada moto kana tase prepare basa e ma tase no ntwinam kro na enye de se de nipa moja breakdown na tase accident ko soro pa Nti we dey ke besre so bia nhwe na nka accident no ye nyina ye mo boa ye ho na nka so entete kama enfema ye owura set brako ono na ye pani kwantrefo he apomudi ensem so ewo upper west dentra na ye training kanu na ye ko he no fo na eno achi no na pani kwantrefo ono na da National Health Insurance Scheme no ano owura Charles Akom Hayford ono so ede kakra eka ho chese he se de ya biem NHIS no National Health Insurance so obako ba bia say we anya adwuma we NHIS se ya tutu ne mo nyina fan it we register we de no bo modern fan ho shim na register abusiafo nipa yakohwe ni ayapani kwantrefo no na da National Health Insurance Scheme no ano ewo upper west dentra mensini no mu owura Charles Akom Hayford na yehwe ni yeso na yenkopiem ewo buadukrom na adehia ewo ho etrese ana mo ho mo beti a mpanifo akofa solar light e de aba MP akofa solar light de aba ade a light ankasa no enyina ma hoode no hoode papa ho akwatwe ai te se titibremu abaya so fa bekan bi enimrimu e be de pa ho akwatwe nti ene etsa de ye kona abefu eno se ye hata we ni we mu sana na ewia ne boss wa na anadwo ama ye light ena no so na ma light na nye bibia na ebetimi aye de ama wo so usual condition ya de na ya de ebetimi apawa na ade ama de mu nyina internet se ube use ne kakra bi bobo a so ba akopɛ fia tsa no manu na ena addition se hey Ghana ya chiche cake a na mo ko maye cake a obi adi ewie na aka ice no afia no echichire no bi no ko nya yare echichire yare diabetes eno na mo ko fa de abrayen apple ya de ombe preso da no se he ye body gala we tesi no nga mo sisanko ya nyintum ba ko se yesra mo amode munya hwemaya light no sɛdeɛ mo ho adi betime bia no mo nkonko hwehwem nkonwura mu a kodomu asuko uyɛ mpia no ntine ma wo so tabiri wo ɛde ko biem na se bedwam kɔna kwakasa ha wani
Ghana by who when it's na yamaseno do here bia no be the amount ti kwana kwa ha when it's na man for any Ghana by sani e be ya ombetimi akojai enyirama kanea no enyirama hoodi ni bebre na ade ama adehia ewo blodukrum na omusu entiminya light papa mfeni omujuma na jai solar system no de omutu gu ba bi kura kanea ndo mo de nyama e solar ya mo de brain yentimi fan charge hwe the doubt that bosome the senara say on fa mre ni mo kanea ndo ye seno pa e se boys ni na kwa di na wo river teacher for kura ba yentra ni dan na de on benya bia damu na kanea no no mbesi bibi de computer ni nyina computer eje okọ charge e no de aba the sel ona bo omoae ni kanea ne de enu si afi be kwa wie na ja nkakura ne mrwa ne ye so bi ansa ne yawu nkane ya prea nansia na ja MP adawroma all the solar lights abrayen na mo ye hwe ni mo si nkane pa no ye se na la ne awaye nyina no ye da na se na nimanimu ya ma ne ho nye ha woma nkane no emra na eno etido ana mrase medwani a owo Kowu West abuadu promotion ya nempeso aso na omokaseti ani echen odumonyamfo Joseph Frimpong echen we do besrara manfo wanya hwe amwase ne yamono krono na de once na ni hwe kura no aya no posa ne nsem de wo do nsem so no de ma ntime de enko domu siofri komonyi omunso kakra saa na ogusu tu wona mon ene empanifo ebi hu kita ho ambo betimi aba begyan nyina mahodi ni bi ede amom said oya no voice nene ede kasa ya na me yede amom ti media mesramuara enka so na emu so mu kakra saa efema ye fenda da ya hu twitwa ye ho kakra na se nyame ya adom na eni amatotomu enche ebi abe fine enyina mahodi no ye behwie ne tse pipe water pipe afi ne abi no asa be ma ogina ni na ne ho ba no behwie ne bebre e de amamo amukura mo ni beji e be funu mo mbeka se ye nchiche bi nkoma adehye bi a ewo baby fufuro mo ho so eho ekire wo Troko Ministry of Energy any ECG say iwonkro atwenu wotwe in light here light amawo minimum kase omama approval for 8. Unfortunately bodu kromo oman piki but I'm told to say 8 in first phase it be second phase even 3 days ago we call Minister of Energy. I'm here to meet with the minister na ye 8 no so nyina na hwe say sam kroya akai to me I link or ye hook into the national grid. Abushanfo nipa ye kohwe ni mrasebejania owo Kowu West odumonyamfo Joseph Frimpong ena ye hwe no na osere ne manfo so mo ni solar ntum kakra saa na ebrepem no ombepe enyina mahodi ni bi so ede abrewom na ye firi saa ensam no so ye bese gina Kowu West honoma bodu kromu honoma ye se gina ho na bienche ye se gina woni se ye guso ye hwe like asam no nkani asam na na ehu se omanfo ato santi ene e pipe bi omokotwa ho asia na omu bu ese adena ade so ho ayede wo ha na no mse da bi na about to say efrisia eduonu ni no ezu pipe ho asam aye den ayiri se tare ase emeko street mo homa meko pani the street mo homa aye den pa asatete abrewapo aboso omupo no eden pa neso ho pipe ho aye den papa de amom omo apre aye de mo betumi bianso no mo sanka bi nanso mpanisi ya kanfu du afro no ne ya kanfu achacha na mrase bedwani waya de papa de omo mpane sola na akwakofa ba na ndi ye omo fere kura se uyu de ya se mi sola na so na betumi achaje fu na waya de papa nipa ya dia osaye yi wanyi na yenso ayense ni din se efrisia eduonu 20 years waba be break sa record no e de amom
waba beye ensuo sese de omo ho ha omo ensuo ho papa no emrewa ene nkwada mpanimfo ehase ebo na baso manose manamo apia for liver trust ose ya do ase ebimre bio omo manamo pa ewode omo waye ede amom so omo ni agi omo ni so onsan fa bimra omo de waye ade kan so na ye konsuo no wo iwuram ene pipe no bi se dada ye say omo we nye prekope omo nye bebre parents ahwe de a ye dana se how ye so kwani ye muntuma kan kwara no kwa ntimi nko nti we you abeyama de me gidi se wo fie nti ye da isafrum fans papa de wayama de me gidi sa be bi obegina bia no ono an ye beto ama no ye dana se papa de wayama ye be si mfie aduasani aye ko ho ye ba ya dinya medin da mo se ena mo nso ye ayama ye nti e be ma ye nkwala na eno echido ne yabisa mrase bejani say ye kwaka light of wasam de o manfo no mo se o munyi ntumu se solar de odeba momo na mo mensuo ne de o mo bo abaso pa so aya ade na eno so oje ne say no se o odani nyankopon se papa na ye ne de se ne manfo no anya bia no o munye boni ayefo se o mu hu adepa o mo kan de anya so o mo kan omota na chi papa na yo de ye ne de se nyame aya adom na sa water project yo mo ti mi awie ono so ohunu se ono yo ti mi break sa record no bad record what mi break no aba be ye ensuo ne de amom no em se bi na esase 2 ebra na de 200 no so aba be sisi aye na kama oh ene de pa na we de obey can promise wa ha obesebo obeso mo bo se omunko mo akoma to omyem ogusu ye ntote obesan de baako aba be pie omuso enchekra na mo se yetumi trans se we insu a mo awu mu no yenkofo ebusuafo ebenum timi ye ni se community water for no may assessment na yintumi ema fixe boho no bi ema wo eni se ye ene omo atumi abeye na the genesis of this borehole no I can say anti-Joyce never true a brand new somewhere 2020 omo emergency in say to me a peace can ye jansu na ye be fixe my community na omo to me e use Kwa West abato empaso so mrase bedwani onumonyanfo Joseph from Prom na ye bejina sa na ni gsem so na abaso bode na manfo bo na abaso no no so ne ho ya ne lelele ya ne depa no ya ewona so ye bejina sa ensabro so na ye de kasia ye boa no ede beso no na no pai no ede abano ewiye enyima ko ya dawro ma no so ya sene yamfa seda kasia na emfema Yorke state nsase adoso pa na nsase so ayefo be ma ne ne waye japade de agya ne mba enti ko bomodin na frem pedifo wa homa to face 0243 708485 0243 708485 na ozu koje wasas na bibia nkokoma koma emfema Adams boutique ezentade no ba bia ya fafiri ayedie news ede amori show die jumadi ahudo nyina ya kwakoware ntade no ba bia afa nyina afiri ntoma no kama pa ni da hot me say yes ntoma papa pa ni no Adams boutique omo ena ede afamiensa no 0243 708 485 so abo photo ye prevent aye baby pe baby akwakoye eventa frabo photo pe eni ebetimi anya because environment ne da so we event wo hono ma umwakada usika se de ohwe bia no ubenya na moho esansa bia no nyankopon sa eda ho pa nyanya no contemplation so hono yebuto 0242 222292 0242 222292 abusuafo nyuma ko ya dawroma ena eso ya sene me de kase ne ebre ho na nsa ne ebe so so ne ehwedidi mu akote ne bi ni Ghana Praise Sahene Dr. George Akufu Dampare ena
waba apro de akwakofa otimantem nim ko ha ebushafo ne nananom ahemfu ode ofuto ma emebunu ewo ho sanso ena ubepie mu a 11 member board yate ede ama cyber security authority say omo hwe no mo ntutu se ne ebeya ye security efa cyber nsebne ebegina brane pa empadinfo pina na yede omo aka sa board members no ho omo hwe ma cyber security so etimi afa no ntoma pa efira sanso ene ekopiem ewo brodu krum no ewo Kowu West mesne no no adehye wo ho so mo ni age pa say efiri shabe se edumu no omumra se bedwani etimi aba beye ensu ede amomu a omonso omho eyomolelele enho pa abusuafo nsem bi ka wehu ena yede besom se anopa no nsia akankase wo Yorke FM Hytvgh na tabri yende afa ba fontentan kase nmu ma wo so nya bi ehweye na wosre saa ma wonegi ye na ka se oh wow ni nyina ye Hytvgh adawroma nti atsira kase ne eyomodia news team ni nyina ba ye chidom ye sori su okama for comment ebaba betrance de Yorke morning no aba beto aso shene so enche live in color obohunu ye awo TV ne so midi ene his excellency nana Kwame Owusu nana Tino DRT president me na mbaso mo na no pay ye sori so